Biyag, di tao. Kumarat na nang. Papanaman ako. Inak irwar, ti pawit di manugang yaw. Kita taamangan no agdiretso manen iti arak ti kwarta nga ipawit na. Ninanang met, saan? Danag yun ay. Sige, tamapana kon. Tapno makaawid na kadagos. Ay, wan. Ibatik to'y cellphone ko. Adtoy, ne. Apay nga ibatim. Anya nga iti pangkuntakan mi kan kanukwa. Ay, nagawid ak mo ila dagos, nanang. Iso nga ibatik kon. Tamang maragreg ko pa ilang. Sige, tayo na kon. Gumata ka mampay. Di chinelas na kita nakaw. Kalpasan na. Pardagaol! Pardagaol! Ni Paris to. Papanam, paray! Agbirbiro ka nga roti, libre paray. Aw mga ming kukwardak kay. Mabisinak. Tama nga na, paray. Agpaysa paray. Wen, kay pau-pauit ni bakit ko iti kwarta. Ay kaya pag isawaron, ati pa nagkita ta. Tapakanan na. Kain pa inumun na mamparay. Una, day talaga yan. Ang mga tapay nga muna, sa taginom. Tapno, ada ap-ap ti tiyanta, paray. Ikaw na paray. Ada ka barbaro na diskubre kapag ginamangkay. Mayat ijay ta nagpipintas dagiti waitress da. Nakamarangmang si ka. Nakamarangmang ti? Kwa, basta mayat ijay pare dagaw. Itulog kan pare dagaw. Sana. Kabalak ti ang gawin. Sigurado ka? Wen, Sige, ipalugan ka lang ron ititaksin paray. nagyaman na nga, paray. Kita yung takwarta ma, ha? Na, di mo kautan ti bulsa ka. Saan paray? Isimsim pa lati kwarta. Ta mga numanag. Naday ta. Alala, umay kanta, ipalugan ka ni titaksay. Sige, pare, istong. Oy, Dagol. Agring ka. Dagol. Mapana nag-eskwela dagiti anak mo. Itad mo na dagiti balon datawan kwarta. Kautan niyo iti nakabitin na maong ko, nanang. Ay na, parbangon man nga minan, iti simmangpot ka. Nabarbartak ka manan. Nagsakit ti ulok, nanang. Maturog ak pa. Ne, apay, daytoy lat nabati iti kwartam Dagol. Sa nga gasot mo't latoy ad ito'y bulsam. 5,000 day tananang. Anya 5,000. Sang nga gasot na Anya? Ay, uray na bartay ka kay Dirabe. Amok ti bilang ti kwarta. 5,000 day ta. Awan nga rood. Kitaam Ne, apay nga ta. Hello, Minchi bakit? Anya ka magtandagol? Talaga ka di mo may katikinartat mo? Inibus mo man ang tikwarta ng pawit ko. Pagriglingatak dagiti pawit ko kada kayo. Ngamapan mo lay barbarta? Ay, bakit? Sorry naipasubo Sorry ka din. Makaumati kasta nga raramidam. Inton kwan jak nagpawpawitan. Ay, sana. Kasi dagat anak tano di kagipawit bakit? Anya nga ti kananda. Ay na, hagyaman katawanak dita. Nadaak lang ata dita, jak amo ti maramid ko kan ka. Makapasuron ka. Hello? Bakit? Hello? O, anya nga Dagol. Naungtan ka manan. Apay nga mga impulong nyo pa ilakin ko na tinaramid ko. Rumbang laamaamuan na tararamidam. Taiso ti mangmangtad iti kwarta pagbarbartak mo. Jak kayat akon sinsyan tararamidam Dagol. Iso apasensya kan. Ngam no anya ti makita. Masapul amaamuan ni Menche. Takaasimot di asawam amang manggad ije balasiw tao. Pardagaw, mapanam ngay. Oh, pares to. Ay, inak man gumatang iti si Denme. Sika nga, ay papanam. Umaya ko maron agsingir itilako. Alaya, hanggang awang kanumay. Inton bigak kanumanay. Kasta ya. Sayang, gusto ko man nakasingirak tayo libre ka. Gumawang mic. Sapay mabisinak. Jakpay na nga. Agsaraw ti buksit ko sika. Ay, inta mga na paray. Apay da kwartam. Ada,
Kay pau-pauit ni bagat ko iti kwarta. Ay, nagsayatay. Nalay nga ka tumayming ah. Inta nga ron mga nain. Sige pare. Kalpasan na. Inta makibilyard paray ta dakkel tipos ta ijay. Ha? Nalay nga makitibilyard. Agtriple ati kwartam no kas kasanaw. Nga ta pare? Ay, isus, patyanak ka day. Ngaminta pa'y mga hanta na mabibisina ko. Hello bakit? Kaano nga gipawit ka iti kwarta? Pinauita ko ni Nanang. Ngam para lang kadagiti ubing dayjay. Ha? Siya kay nga asawa? Ay, makamu ka mo nga agsapol iti pagbartag mo. Ni bakit mo? Makauman ti kasta nga aramid mo. Agsapol kay iti kwartam. Kan sumapol ka mo iti sabaling asawaam no iso. Bye. Hello? Minchay? Bakit? Ay, hindap lang ti cellphone na. Agpanunot kan Dagol. Sakbay amala daw ti amin. Agbalbaliw ka kumaan. Nanang, Nauma siguro ni Menchikan ka. Iso di na kan pauitan iti kwarta. Kan di nakapayan kayat akasarita iti cellphone. apay nga kas jamutin ti asawak. Adan sa mo lalaki na ninja abroad. Ay nagapumot la iti aramid mo da ita anak ko. Kakaasipi man ngagtrab-trabaho iti balasiw tao. Tapno na adda maipawit na akwartakan ka. Ngamigat-gatang mula iti arak ti kwarta nga ipawpawit na. Nanang, Iso ngagbalbaliw kan. Sumapol kan iti pagtrabahwam. Tawanan tinamnamaem iti asawam. Ano sambi ito ya paray? Talaga narigat dito'y construction. huwan pare. Kapilitan nga gano saktap na da kwarta. Talaga di nakampapawitan ni baga mau. Saanan? Alam na Nagitilanak mi ti papawitan na. Ninanang ko, tinakaygam iti kwarta. Mabayinak man nga agdawat aparay. Naimbang nga ron tayo serek na iti construction. Kaya agyaman na ka paray. Awan na nyaman na paray. Masya na nga mingking ka. Kayak ko ti makabayag keng ka. Anya ko matibayadam kanya paray. Kwa, kadagiti nagkurangak ha? Dagiti adu nga utang ko na imbaga nakamken ka. Sorry pare ah. Di nakpaturogon ti konsensyak mo dya ibaga day tao. Isu asuray. Ti, anya? Pakawanin nakparay. Tinaktakawang ka tunggal mabartek ka paray. Anya? Nakasaganak nga agbayad paray. Bayadak dagiti kinakaut ko iti bulsam. Tunggal lagi numta. Sorry ah paray. Gayem ka, ngam tinakawang ka. Sigamay. Baybayam day jayan. Amuklatan na si kati mga lalay ti kwartak. Ngam bayamon. Lipate mon. Tinapatagkat aggayam talata. Hello, balasang ko. Nukasta, agawid kan. Nanang, iso di kay tupay lang mapawitan iti kwarta ah. Ha, kat sabten nakakadin ni Dagol, balasang ko. Saan na Nanang? Sumangputak tulatan. Naimbag nga oras yun, Nanang. Agmano ak. Ay na, adakan. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ne, adamot ka duwam. Naimbag nga orasyon, ana. Ay, Nanang, gayam ko. Ni Eloisa. Kadwa ka nagtrabaho ija abroad. Umay matagpasyar. Kastaya. Bala, sumrak kayo nga ruten. Nay, apay binagkat mo dagiti pungan kan ulos mo, bakit? Iti bangir silid di pagturugak. Iti silid dagiti anak ta. Anya? Ti sa nga ilim ay. Pagturugan na. Umanay kami ijayon. Anya? Apay akasta kamin siya. Kaslawan, iliwang kanyak. Damagam di tabagim ah. Pangasim, agsarita ta kuma. Pakawanan na kumakadagiti nagkurangakan ka.
nagbalbaliw akon. Di akon uminom iti arak, oray damagam ka ni nanang. Ay, Pakawanan na ka din Ay-ayatin ka, Minchay. sige. Mapakawan ka. Ladingitak. Nubim maawan ti panagayat ko kan ka. Di nakmat siguro mapabasol. Tadamot rason. Pakawanan na ka din namin, Chay. Please. Menchi, umay ka man ditoy. Menchi! Sige. Tani, ayayaban na ko ni Eloisa. Sige. Payakas, Chay. Matante asawak. Papa namin, Chay. Agpasyar kami man kadagiti ubing. Kadwami ni Eloisa. Di da ka di kuyog iti panagpasyaryo. Saanan? Da kami latan ti rumwar. Napatpatagan ti gayem mo. Gamiti siya nga asawa mo. Sige. Mapan kamin. Rabiin, ngam awan pa'y matlada menchi kan dagiti ubing dako. Wan nga ron, nanang. Out of coverage matan ti cellphone ni Minchi. Napanandan ngay. Rabi una yan. Makapadanag mo tagi, Jay. Kat, kumusta kayon iti asawa manakaw? Nagbalbaliwan na namin pinsan. Napatpatag pa yan, Jay, gayem na. Gamiti siya nga asawa na. Anya, Amok nga dabasol ko, nanang. Gapo iti pa nagbisbisyo kiti kalabas. Ang nagbabawi akong nagi, Jay. Nagkidawa ko niti pamakawan iti asawak. Ngem, madlaw ati mamnayan ni Menchi kanyak. ala, di ka mauma ang mga iayo kan kwa na anak ko. Tama nga lubungal at ipasugnod na daychay. Hello, Menchi. Sa dino ti ayan nyo? Nagturugan nyo idirabi. Ada kami dito lugar da Eloisa. Anya? Apay nga kasta. Apay adi mo yung pakada ti ipapanyo dita. Biglaan nga rod. Agawid kayon. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Saan kami nga agawid dita? Anya? Ang apay ngay. Basta, saan na kaya tagiti ubing tagawid dita? Takab kabilang kanumatida. Anya? Ay, sana pudno day ta. Sige, bye. Hello! Mabit lang! Hello! Inidipnan. Umawawag ti asawak. Hello, Minchi! Hello, tatang. Inlibas ko ngayon sa cellphone ni nanang. Kumusta kayo dito, anak ko? Kaanong agawid kayo? Sana kaya't ni nanang agawid kami. Ngamin, ni nanay Luisa kanong ti asawa na. Anya? Isudatag ka kaidak ka ni nanay Luisa, tatang. Kasla lalaki mo to ni nanay Luisa. Anya? Tatang, umayin ni nanang. Sige, bye. Apay, anaaramid ti asawak ti kastoy. Nagbabawiak matendag iti nagbasulang iti asawak. Nanang, agam apay masapol nga ramidin na ti kastoy. Ay, awan mo't mapalin ko, baro. Tadinak mo't denggan siya anak ko. No ti susurot na iti dayjay atumboy. Ikarigatak nga awatan. Ngam, ti panangipanaw nan ka iti anak mi. Day tati jak kabaylan nanang. Wala, ikarkararag tayo laangan. Asapay la kumata makapanunot mo't la itinasayaat ni Menchi. Kat agawid tan nga agina. Nanang. Patyak anak ko laapan laang ti panunot di anak ko, baro. Isa ba sigurado? Agsublidan tumot laken ka. Boy, asino tinangan dito eh? Ha? Ni ading ko, auntie. Di kan agpabasol. Sika tinangan dito yan niya. Ni ading ko. Di kan aglibak kunak. Saysayangin nyo timakan. No adda makan amaitad kada kayo. Ibusan nyo, naawatan nyo. Oo, auntie. Kita aman, nagado tinatda nga inapoy dito'y plato yo. Kas kay labak nang. Ha? Pagrigrigatak dagiti ipakpakan ko kada kayo. Iso adiyo saysayangan timakan, naawatan. Oo, auntie.
Hani, awan bagas. Agremedyo ka. Siya ka di aminan ti agdiskitar iti kanan tayo. Ha? Panunutom ko mamat, nga adda anak mo ado. Sika kumalaang ti pakanak, nga mairamraman dagiti anak mo. Nagkari ka idi adi mo baybayan dagiti anak ko. Nga ibilang mo idakaspod nung anak mo. Ngam apay nga akasta kamutan. Marigatan akon, Menchi. Isa pa nagkunak. Nasaysaya at no itod mo dagiti anak mo iti sidong ti amada. Anya? No kayat mo ngagpaot ti panagdanata. Ipanaw mo dagiti anak mo iti poderta. Diyak kabailan ti mang suporta iti saan kumat akap-kapin ano. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom. Makamo ka, no masakitan ka. Ibagbagak laeng tipod no, amarikrik na. Diyak kayat tagkwenta. Ngam adon ti gastos ko kadagiti anak mo. Awan pay ornong tan, gapo kadagiti anak mo. Sige, di ka madanagan. Yadayo kung dagiti anak ko iti puder mo. No kayat mo, kuyugan ka amang itulod kadakwada iti sidong ti amada. Saanan? Kabalan mi tagbiyahe nga ore awan ka. Kat agyamanak kadagiti ado, anay tulong mo kadagiti anak ko. Agyaman ta nagawid kayon, Menchi. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Pakawanan na kumalakay. Nagbasulakan ka. Wen, napakawan kan. Basta di kan pumanaw. Wen, ikarik. Agtalinad kami ni tisidong mo. Sanda ka na panawan. Agyaman bakit? Naamiris ko ada kayo kadagiti anak tati kapatgan iti biyag ko. Kat agyamanak numapakawan nakpay. Mapakawan ka. Gapo tay patpatag kaunay nga sawak. Agpadatang nga dabitod na isungag pinakawanta. Kat mga baruanan tayo manan. Ay-ayatan ka bakit? Ay-ayatan ka matlakay. Biyag ti tao. Elena, kailiw ka una yan. Apa yan? Manangalilaw ka. Ulbad! Elena, honey, anya ti basol ko kan ka? Inalilaw na kaldo. Kunam abaro ka. Ngam saan matgayam. Elena, mabalin ka di. Iti unag ti pagsaritaan ta. Saan adito'y ayan tiri daw? Pumanaw ka na, Dong. Saan ka nakasapulang itibiyag ko? Pumanaw ka! Oy, Elena. Api nga gimimpaki ka matan. Rabrabi nga gimimpaki ka. Masapa ak nga biyahe no bigat. Agem paki akitan. Tapno day tanto lamang bitbitan ti aramitak, friend. Papanan? Agawid akon iti lugar mi, friend. Anya? Gapo ka di ka ni Aldo ang nobyo? Saan kon anobyo day jay? Sinina akon. Anya? Agawid akon. Tapno maliklikak tiyawanan bain a lalaki. Ken, kabalam nga ron, di mayadayo kan kwa na, ha? Wala. Day talaang aya. Agbiagak nga uray awan nobyo. Nang runa no kasmatlakin ni Aldo ang manangal lilaw. Ha? Ay, anya nga ron. Talaga akasta. Adala tapan nakailawan ako nada. Ngam, ubing ka pa'y. Saan adita ti pagpatinggaan ti biyag mo? Patya ka makasara kan tumutla ang itinaituding aparakan ka. Tay kabukbukudam ti ayat na. Wanfe, day talaang ang tipagkapkaptak. Tapno tumibkarak. Amok adumtang to ti lalaki ang may parbang para kanya. Sapay kumata iti ipapanaw ko iti day ti alugar. Maminpinsan matan amalipatak ti bangungot ano pasarak. Sapay kumata makamove on ang kadagos. Umawag man ni Aldo.
Talaga di nagsartingan dito ang tao. Hello? Hello, honey. Sa dinutayan mo. Pangasim kong matag sa rita ta. Awanin tirumbang apagsaritaan ta alto. Iso asardengan na kuman. Bye. Lading itak alto. Ngamjak kaya tiyag nanayon ang makiinin nagaw iti ayat mo. Iso apo manaw akon. Nasakit unay para kanya. Ngamnas kan ngag sakripisyo ag. Tadyak kaya tagbalin akapihit. Kahit kanaw nga agsubli ka ijay syudad, Elena. Saan ako nga agsubli ijay, tatang? Apay awan trabaho mo na yan. Nagikata kon iti groceria ang nagtrabaho. Sumapol akon iti sabali apang gadak dito lugar tayo, tatang. Muun may mayat matlaang tapno saan ka nga umadayaw anak ka. Wan, tatang. Malala, kasaritam taw ni kasinsin mo nga alfa, tay serak na ka iti grocerya ti asawa na ijay ilay. Wan, tatang. Sa paag ti rumar no bigat, takayat ko tag trabaho at agos. Diyak kayat ti maikan dito'y balay. Nain pa nga oras mo, Elena? Oh, Dani, si kamot kayam. Anyat may ipaay ko. Kwa, umay ka kumasarong karan. Namuak ka ni tatang mo ti sa sangpot mon. Manipo di syudad. Isungay mayat. Sumra ka, Dani. Agyaman ka? Agtugaw ka. Agyaman manan. At dapi mintas ka. Crush ka latang aging gaita, Elena. Apay asan ka pa anang asawa, Dani? Saan pa? Kasmatlakan ka, Single ka? Single lang, mat. Naku na nga ni tatang mo, balasang ka pa. Ituloy ko kumatinagupod a panagdatong ko kan ka. Di high school tayo pa lang. Dani. Dahita anda pa nakabalin na. Okay ka dilakan ka, Elena? Okay lang, Dani. Agyaman na ka. Ayatan ka, aging gaita. Sana ka na nga sa asawa. Tainuray ka. Ayatan ka, Elena. Di kan kayat aparigatan, Dani. Isong aklunan kan itamat lang. Ayatan ka, mat. Agpaiso! Agyaman na, Elena. Lukas ta. Inaklon mo ang sigut a sutor mo? One friend. Ayatam ka di? Saan? Ngampatyak ang masursurok tumadlaan nga ayatan. Anya? Ay, ala. Di kag dardara sudos, friend. Tanariga ti mailawan. Di mo pilitan ti bagim nga agayat. Iti di mo mat ayatan. Basta dakil ti pamatik, friend. Masursurok tumat lang nga ayatan ni Dani. Iso ti maiparbang para kanyak. Tagpada kami anawaya. Nga oray di mo ayatan? Masursurok to kunakmat. Ay, Elena, aya. Di mo la kuman inakaklon. No kastamat lang ang mapirpilitan ka. Pangadang ko daytoy, friend. Kat no adaman bidot iti inaramid ko. Awan ti sabali ang maapektaran no di siyak matlaan. Ay, nagayam ka. Siyempre, concern akmat kan ka, ha? Agyamanak iti panangisakit mo kanyak, fe. Ngam di nak kumapagdanagan, friend. Oray kasano ti aramida. Jaklat ta maiwaksin ni Aldo iti panunot ko. Iso nga inaklon ko ni Dani. Barang malipata kon ti sigod anobyok. Ngam kaskas di mat ani Aldo ti agtartaray iti panunot ko. Apay akas to Apay adyak maibaw ingkin ni Dani ti riknak iti sigod na anobyok. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon ti riknak ita.
Maka mo dito. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat na paglikodan ti pudno amarikrik na. Isama ka mo ditan. Aramidak kit din ti rumbang. Makasta, agtrabaho ka man nandito, Elena? One friend, naimbaglakit din ta inawat dakmanan iti sigot at trabaho. Kailiw ko nga minan dito a lugar. Ay, sus! Saan nga taan ni Aldo ti kailiw mo, friend? Diyak ilibang friend. One, nabayagan a kailiw ko ti sigot a kaayan-ayat ko. Iso ang makisinubla na kankwana. Anya? Kasanon nga ginobyo medyo lugar yun. Diyak ay ayatan day jay. Ni Aldo ti ay ayata. Oh, Elena, Aldo, kailiw ka ko na yan. Kunak no din akong sublihan. diyak ka ba ilan ti mang panaw kan manglipat kan ka Aldo. Sika ti biyag ko. Sika ti amin ko. Sika lang ang Aldo. Awanin ti sabali pa. Agyaman na, Elena. Demok, agnanayo na ngagladlading itak. Agyaman na ta sinoblihan na. Diyak ka ba ilan ti mayadayo kan ka Aldo. Pakawanin na ka. No nagilimudakan ka. Ngam da ito'y tilaglagi, Pem. Naaramid ko ti kasjay. Tamabuti nga ka. Amang ano ikalang nak. Banaga siya kaya mapasamak. Taipatay ko ti panakapukaw ko kan ka, Elena. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka man, Aldo. Narabyan ka man na si Mang Puet. Nagkapwam, Aldo. Iti balay ti kumparek. Inawis na, nakasangay ti anak na. Nagiinom kami basit. Rinabiimot lakastan. Ngaawisan na ka ti kumparem. Rinabii ka ding agkasangay ti anak na. Ay na, nagaduman asaludsod mo, Emi. Normal lang agdamag ak tasawa ka. Dakkal ti karbangak nga makibiyang no sa dino ti papapanam. Maturog ka kit din. Kaya't kumutin ti aginan na. Agsarita tapay. Ah. Sung batam dagiti damdamagak kan ka. Abay, agat atap ka nga da babae, kasta ka di. Sikatin nang ibagay ti dayta sana siya. Amo ka, agat atap ka. Ngim awan ti mading aramid ko. Agat atap ka ti angin. Maturog takit din. Rumarak, friend. Ay, papanam, kat kasangsangpet mo lang naggapoy ti work mo? Agkita kami kin ni Aldo. Anya? Ay, malagip kulakit nga ron tinobyom a pinanawam iji lugaryo. Saan ko anobyo day jay? Isulat ti mangibagbaga nga agnobyo kami. Natural nga ibaga na ti kasjay, tanagdaton ken ka sa inaklon mo, O anya pa nga ti awag na iti dayta? Basta, ni Aldo ti ay ayatak, friend. Isulaang ti pagtaytayakan ti lubong ko. Ay, kunak man na upay kan. Tanaam mo nga ron nga adda asawa na. Ish, Pinadas ko alinipan. Ngamjak kabailan nga aramidan, friend. Ni Aldo ti ay ayatak. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo. Ilaban ko ti panagayat ko kin ni Aldo. Hello, kano ka nga gaway, danak ka? Jak pa'y amo tatang. Una ata damdamagan na ka ni Danay. Kinapay ka na wadi mo songsong batan dagiti awag na. Ibagayo tabi si ak tatang. Kasaritam nga min na, ure pagbiilaang. Di ka lamas yan ni Jay tao. Saan ka magaya managpakadakin kwa na anak ka? Sige ta kasaritak to tatang. Sige tani, adape aramidak. Bye. Bye! Ay, una yan dyan, anak ka. Kalaat mo't ngamin ti pa nagsubli na ni Jay syudad. Una na asaan ng nagsubli Jay. Ang nagsubli mait. Basta, agawid ak to no at the time ko, Dani. urayan ka nga ron, Elena. Kailiw ka na makita. Wan, basta urayan na. Agawid ak to lahat na. Sige, tadape aramidak. Bye. Ay, ala ka, friend. Ay na, apay apang namnama da di alalaki iti awan. Sinaamon, tapno saan na namang namnamakan ka. Bye-bye amlaang, friend.
Jak sinaan. Tapno addan to pagkamangak no bilang laang. Ha? Anyat ka tuwasawan? Amok asaan nga aglanayon ti panagayan ayat mi kini Aldo. Iso ajak sinaan ni Dani. Tapno addan to mangandingay kanyak. Inton agsina kami kini Aldo. Ay, nagluko kan, tilar aramidam. Kaasimot jagnagan iti Dani, Ay, nukas tamat laeng. Sinaam laeng ni Aldo, Tay pamaysamon ti atensyon mo ka ni Dani. Ni Aldo ti ay ayatak ko nakmat. Awan panagayat ko kini Dani. Ngamjak sinsinaan ni Dani. Tapno addan to pagkamangak inton ikulasay nak ni Aldo. No kasta, agtrabaho ka ni Jay syudad, baraw. Uwan tata, agpayakas driver ti ikit ti bayaw ko di syudad. Ay kawan na. Bareng agkita kayo ijay ka ni Elina. Uwan nga rod tata. Day tapay ti may saan nga yatak nga agtrabaho di syudad. Tapno makitak ni Elena ijay. Ay alang arod baraw. Agan-anad ka iti panagmanayhaw. Agyaman nak tata. Sapay ko tamaan usam ti agtrabaho kanya kas driver ko, Dani. Uwan ma'am, hindi kayo madanagan. Makaano sak, tamadlaw mo't anasingpot kayo. Wen, di ka madanakan. Tasanak akas iti daddu mga amo dita. Anauyong da kadagiti trabahador da. Kan kontento ka mo't siguro iti imbagak asweldom, Dani. Uwan ma'am, O sige nga Rod, panawan ka pa tapno makainanak ka. Tayo ton bigat, mangrugikan ngag trabaho. Ay na, dagulit mat dayto at tao. Wrong timing mat nga umawang. Kadwak ni Aldo ita. Ngam umawawag kit din. Sino yan dito mawawag kang kahani? Ito ay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Kwa, diyak ka mo dayto eh. I-off ko lang ang Maturugan. Namasapat ang agawid din bigat. Pumarbangon ta. Taimbagang idasawa ka parbangon ti sangpat ko. Kaanon to nga tamat amabukodan ka, Aldo. Hindi ka matanagan. Dumteng tunay ta ka nito. Basta di ta mapukawan itinamnama. Ay ayak ngamin una yan, di ba, Kani? Ngamin, kaslaak agpalpalama iti oras mo. Di mo ay ayan tabagim. Umay ka man, kid ditar ako ka. Ipapasta ka ginili. Tagsina tamanan into madamdama. Makadlawakan ka, Dani. Manungal daw nga gininom ka iti arak. Saan ka mo't asigo da kasta? kuwa ma'am. Kaya't ko ngamin nga ililiwag ti parikot ko. Ha? Pariko? Apay, anyat parikot mo. Kwarta ka di? Apay, manuti ka sa pulam. Agbalik ka? Sana maipapaniti kwarta ti problema ko, ma'am. Maipapaniti nobyak. Anya, no kasta, at the nobyam. Adan, ma'am. Ang kaslawan. Tadinak mo't malagipan nga awagan. Oret text la ko, ma. Katawan. Anya, Iso ha, pasinsyanda ko, ma. Naging inumak no kaste amalpas ti trabaho ko, ma'am. Pangiliw-liwag ko lang dahito iti parikot ko. ay, maawatan ka, Dani. Katno ka sa pulam ti pangyibkasam iti parikot mo, adda aklaang ditoy. Si dadaanak adumngag kan mangandingay kan ka, Dani. Sino aya dito mawawag kan ka, Elena? Yag mo man ti cellphone mo. Ala, abay nga inalam ti cellphone ko. Iyag mo dito. Hello? Sino dito? Hello? Mabalin na makasarita ni Elena? Busy ti asawak. Di mo disturban. Apay, sino ka? Kaya nanyat masapol mo iti asawak. Ha? Napabot nga ti loko. In-cancel lang ti awag na. Apay, sino da jay, Elena? Kwa, jak mo, Aldo. Awan amo ka nagpasulakin ko, ana.
Apay alinuklo ko nak tinobyak. Ala, huston, Dani. Aklo naman ti amin. Aglabas tumat lang kita. Nagsakit, madam. Nagsakit din mo Ay, sus, nasobra amon ti minom. Mabit lang ang talabaran ka, Dani. Talaga adyak makontak ti cellphone ni Aldo. Apay nga ta. Hi, friend. Ito'y payaman madlaw ko Di ka makaig na. Kwa, friend. Dual dawon adyak makontak ti cellphone ni Aldo. Hala. Apay ngay. Wano, nagapa kayo Saan mat, fe? Kalat matlatan adyak makontak ti cellphone na. Iliw-liwag ko ti dudukot ko. Agpag na pagnaak dito'y plaza. Dara sa Aldo. Sumaruno ka ni ti kotse. Ang mga numala daw ta ni ti flight na. O sige, Ni Aldo. umarunong ako na, Amy. Kwan man ni. Iso siguro da iti asawa na. Nagpintas kayang mga babae. Kan nagseksi. Day jayan Aldo. Aldo. Elena. Aldo. Apay ajak makontak ti cellphone mo. Sorry. Dinadal ka asawak ti cellphone ko. Anya di ko na naitay. Ang flight kayo. Uwan, Elena. Ngam Aldo. Kasanuak nga roden. Panawan na ko. Aldo, dara Sam. Anak ko ko kaya. Sige, dita ka ni Elena. Aldo. Anyan. Napasama kan ti ka na yun na pagdandanagak. Di pa nang ipati ni Aldo kanya. Sa dinong ata dito'y ti pagnanaadan ni Dani. Dito'y nga address tin text na kanya kini. Naimbag tadyak indil-dilit gain forward ng address na dito'y syudad. Sa pulat ti number ti balay nga. At malabsak asimbaan dita. Kat nagado ti tao. At dan samat ang kasaltikan. Ha? At ako siya nagsardang itibatog ti simbahan. Ha? Aguray ka. Ni Dani jay dimsag. Dani! Elena? Dani, kumusta? Sapsapulag ti balay nga imbagam apag trabahuam dito eh. Kasta ka di? Adda ka di agkasar dita simbaan? Kat sika ti may sang abay? Kwa. Kasar mi ita itinobyak, Elena. Ani? Nasayat mo't atay may ka. Darayam ti kasar mi ka ni Julie. Honey, umay ka, tamang rugin ti seremonya. Honey. Honey. Yam amok ni Elena kan ka. Ti ex-GF ko. Elena. Iso ni Julie. Ti boss ko, sigod. Ang nobyak itan. Kaya't agkasar kamin. Nice meeting you, Elena. Kasta akmat ka na kayo, madam. Umay ka, sumrag ka dita simbaan, Elena. Sige, ma'am. Sumaruno akto. Sige nga, Rod. Panawan da kan, Elena. Sige, Dani. Agawit ako. Diyak kaya't ti dumaray iti kasarta. Anyan. Nakakaasi akman. Biyag. Di tao. Adda akong dito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni Mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na.
Anya ko matinda kasi ti aramidak ngay. Una aklang man. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan ni di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Saldi. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ung tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrag dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Oh, adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak ngamin ti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik-nak, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising. Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mo kada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo.
Aginggat ka ba ilan tayo? Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaad ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka ba ilan kan napigsaak pay? Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apaya kasta tilangayo, papa. Nya ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apaya kasla makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita nila kasa day di lolam niti balay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga rin na makaungat kayo nga eh. No para matgayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa, jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti dayjay ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta dayjay abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta dayjay ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron samot ta uyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayangar nga inuman nyo, ah. Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karan ako. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin dayti apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty.
Bagiti inutil. Ha? Nay, apain papa? Agpupungtot kay manan. Inaldawlat na nakasta kayo. Kasalumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot na ijay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak, ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babay. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na niya alahas na nilulam. Milyones ti balor na niya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Isungan inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Una yan ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tanukas to'y amatutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. wen nanang, didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wan, anak ko. Maala, mapan kamin, tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay sa akmanan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla darim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita diti balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak lang ditoy. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka nga minagdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan? Ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa.
Sika tinakaisang ratan da ito alakasa barok. Para kun ka talaga da ito'y iso asinal salwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay nasaanan baro. Alan, Nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyaman baro. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutan ak iti siit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo matsiguro ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlamangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? Ha? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak iti basit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan ti biyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Doon di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakas. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparaken ka, sir? Tani Lawrence ti imbaga day di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, inino ta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka!
Itid mo kanyak wano saan. Ha, papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam, si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha, wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, Alan Lawrence, ited mon ti kidawag, tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga oray kas niya tinaramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. O, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadagiti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papaham idi imay dito uy. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka ti. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanaising. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Taiso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay, taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain, Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre di to'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumutan. Diyak ninamnama da ito yung aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. Biyag ti tao.
Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng, kaanakan. Si kamat gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga orasyo, auntie. Si ka, adda gayam man nobyom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak ka kanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkal pa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslanta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit-mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adun dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak ilibak. Kursunada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman ak balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan at talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, Auntie. Ay, Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. o sige, Auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag.
Ngam sapay ko maata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige, manang. No saan lakit di an napili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o sino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ken ka. Ano sampay laang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kanto nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, anti? Wan, hil. Apay, di mo kayat? Saan man, anti? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, anti. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit, nakadulin nga aramatan minto, anti. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam anti Mari ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani Auntie mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Mari. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tanano mo akla ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamot, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto, No kayatan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid di, Ay, bumaknang dantula kid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Una, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Mari ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Una, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga roden tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga ron timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya?
Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan. Kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim diti balayo, balasang ko? Saan matata? Man ngamin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Namin ngay bagak day taken ko na. Agam ko na asaan ang matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklunak. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ngay bagak ngagkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikum da. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Ken, uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag man. Sana, ang mga no sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan kwa na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito'y balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta, Mare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jigayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pangasim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nag-ibak. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan day tangay Di bagbasa. ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amare.
Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamuak Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo iti ikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka iti gura. Naitabo na niyan, ti Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Katsapay la kumatasaan ng maulit ni napasamak. Santo na pulos. Agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Biyag ti tao. Nalagsak nga sa sangpet mo manang glory. Talaga kadyasaan kan ngagsubli iti abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak meten. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa adagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na manang. Tandagam kat nga rod. Pinusgan naklaang may tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na kama ng glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige manang, matungpal. Apay pinayaban nak manong Margo. Simbang peten tiyakin kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, manong. Saan mat? Isun ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang. Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kada kiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, manong. At istrito na pakisamaam latan ading ko. Ala, manong. Awan ba't maaramidan mi? Tama kita trabaho kami lang. Simang put gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga rod. Sapay kumata na simpet. Naku na nga ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko nga na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo da kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan.
Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal da ibaga ka nagiti trabahador manang. Iso ti kaslapan nakapangulo nagiti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga ka nagiti trabahador noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alangarod manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko kwa iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado, no agtubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una madam, mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na, basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Kwa, kayat ko asawan, saan nakamabuteng iti init. Kumusta nga iti paningpasyaryo kanya Arman ka iti sabsabong manang glory? Ay na, nag-enjoy iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa, magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyarak dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadya mabambannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Saan ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanyak, tada ka matakadwak. Wan mo't kadya, madam? Kayat ko nga minti mawatwad. Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no iso ti kunayo? Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam? Apay asaan? Basta an anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, taagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo, ha? Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala anusam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y iti sirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nagtugaw, madam. At dadak kala bato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ni, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. O di, sinaam ti kaayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyaklaangan ti ikalaysam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam.
Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mo't Arman? Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no pa naggusto na kanyak. Kat kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungat mo isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan na kapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mo't madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak nga manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinunak asikalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag. Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom kadi nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Dinak isuro, Margo. Amok ti aramidag. Ngam manang, isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabador? Kaya't ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siyak ti agpili. Alangarod manang, baka muka. Tangay dagamot da ito kan saan mo akayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpad ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaban da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Ta nasingput-mut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasaya at mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalasgayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat natan. Ngala, saan mo na panunutan da ita tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay. Nakarekreklamo kan naglastog pay. Kabaala kapag balbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang. Ah, sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon ama panmang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglak at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan ang agreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo. Ha? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay na, ay talaga natangken dagiti masel mo ah. Talaga amaya ta pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon ang makadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko nakla nga ruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawag? O sige madam. Umanugot ak iti kayat mo.
Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Ah, sige, sige ah. Sweetheart. Ay sus, Manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok tiyar aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to Apolos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamo iti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaisok, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwam metten. Ayos! Ayos ha. Mayat nga rin nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. Nudiyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Saan agar daw? Maasig ako ba magkada kami? Sigod man at trabador ka. Iso asig ka kumati at adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti urayag nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ure ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakarangsakak. Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, asa anak mo't na anaragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yamanak. Tadinak insukat iti kinabaknang, Arman. Ado sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabalin ang maamuamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre, mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapanta nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa bantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di asumurotak. Saanan? Mabandog ka lang. Sige nga Rod. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti imagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabawilan ti magna? amo matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi kamay. Oray dito yan ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatragtap no aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy.
Tapno matagikwak ti kinabaklang mo. Pangasim, di nagpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim gardo. Ha? Kasyat ako Daggardo kan Madam Glory. Pasensya kan, Glory. Bantay ko lang. Ti kayo. Alag tayo sut pang pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman at nadimtang ka. Darasin niyo, madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanan kan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, madam. Agyaman ak. Tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, madam. Kas panagyaman ko. Agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, madam? Sana bale, tadamat ten pakitrab-trabahwak adaga. No kasta, alaam garod da ito kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmam ko man, tikas dyan na pasamak man ang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag tariklatan iting di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kahit idrag adik kat dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbag lakit din, tanatiliw matlaang tiyawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyonam. Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan maysa, bakit akon? Jak kayatan.